kat panapon po. Iyabet ala po rin sarilitang kayadwanan ding kapasalamatan at kayadwanan ding makatuki at ding karelang familia. Pablo and Reynalda Giao, Constantine, Blesilda and Christopher Apimuar, Richard, Paulo, Ray, Ricardo Giao, Jocelyn Evaristo, Eddie and Rosario Gilas, Robin and Chit Angeles, Nedy Macalino, Simon and Cherry Nathan, Ansley and Leah Gonzalez, Kate Gilas, BJ and Fatima Manlutak, Jay and Chi Careon, Angel and Ines Gozum, Ruel and Carmen Bautista, Ched Alfonso, Tess Calma, Teddy, Edelrina, Eduardo Calma Jr., Edelmira Kayanan, Christopher Dungo, Joy Gonzalez, Noli Lagman, Melvin Lagman, Sikat Almario Family, Albert Inco, Hale and Malu de los Santos Sisters, Luis Manuel and Glenn Marie Ledloma, Kevin and Cielo de los Santos, Luis Vianney and Bianca de los Santos, Shane Jares, Kenneth and Kirby Mendoza, Corazon, Vincent and Jack Morales, Corazon and Suzette Fernando. Para po king birthday, Argel Bautista. Para king makapasubaling kayaduanan di, Pat Torres, Rolando and Catherine Sebastian, Jervy and Arlen Claire Sikat, Nina Arian Sebastian, Neil Joshua Sikat, Jeneline Bundalian, Franz Aldrin and Angeline Sebastian, Joseph, Mary Hazel and EJ Valentino, Joseph, Emilu and Ethan DJ Acomo, Mike, Melody, Gabriel and Micaela Yang, Dewey and Irene Remedios Venus, Rizalyn Venus, Derrick Chris and Liza Pineda, Concepcion, Carissa Marie, Charmaine, Ronilo, Rain Jasper and Conrado Bisda, Cecilia Cruz, Betty Ong, James Benedict Layog, Virginia Manugit, Martin and Jem Palo, Maria Fatima Castro, Arcel and Shangri-La Gilas, Francelyn Gilas, Wilfredo and Mercedes Castro, Joyce Vaughan and Mylene Vitug, PJ Polintan, Joshua Hangiles, John Alfred, April, Aliana Marie, Anika May, Alfredo Cayanan Jr., Patrick Miguel, TJ Castro, Apoles and Jane, Fritz and Tina, Ivy and Froilan, Jean and Doming, Kate and AC, Nicolas and Gemma Beldizon, Luis and Glenn Ledesma. Para king malagmang kapaldanan di Consuelo Mendoza, Amado Ramos, Ensing Kaugiran, Rina Kayanan, Yoli Malasik, Romeo Lasco, Olivia Hunt, Alfredo Kayanan, Josie Hinco, Meli Manlutak, Ernesto Bolos, Terry Davis, Jose Romero, Chona Malyari, Stephen Martin Manlutak, Rosario Gilas, Eddie Gilas, Gilbert Ginto, Jesus Calaguas, Clarita Capulong, Santi David, Hil Alena, Mercy Alena, Virgilio David, Dorita Paguntalan, Diosdado Dabu, Marcelino Lagman, Jane Caburata, Rufina Ocampo, Natividad Ocampo, Consuelo Calma, Sol Yap, para karing kapayapan ding kaladwadi, Angel, Amparo, Felicidad, Melanio, Paulino, Patricia, Among Jose Giao, Dr. Benvenido,
Antonio, Florentino, Loretta, Pedro, Cecilia, Julio, Julia, Medal, Medalia, Homelcar, Renato, Rosario, Flora, Melchor, Leonila, Constancia, Froilan, Quentin Sr., Quentin Jr., Belenciana, Roberto, Belen, Dominador, Cristita, Antonio, Maria, Emerenciana, Marcial, Trinidad, Roberto, Herihilda, Librada, Rodencio, Reynaldo, Nenita, George, Torres, Antonio, Victor, Evelyn Aguas, Jesus Tayag, Lydia Paule, Isidro, Maria, Erico, Mariano, Randy, Charlie, Fernando, Francisco, Ignacio, Jomer, Carlos, Jennifer, Rafi, Feliciano Sr. and Jr., Modesta, Erlinda, Luis Corazon, Emmanuel, Jose, Lopez, Portinata, Jose Gasa, Maria, Jesus, Gloria, Valentino, Jaime, Marisa, Cristina, Vivencia, Jolica, Eduardo, Valentina, Parico, Stanquin, Felicitas, Catalino, Lydia, Leonardo, Edgardo, Cornelia, Segundina, Sita, Hermenegildo, Julieta, Alejandro, Constancio, Consolacion, Romero, Priscila, Toledana, Armida, Caponpon, Rosalinda, Serafin, Victoria, Marcelo, Justin, Ernie, Pablo, Mirna, Jimmy, Benedicto, Arsenia, Hinko, Maria, Arsenio, Jerry, Veronica, Angel Cruz, Epifanio, Maria, Inco, Ramses Tala, Benita, Pacifico, Jerry, Alice, Elena, Reynaldo, Ruben Sr., Alfredo Sr., Teresita, Saturnino, Caleb, Lorenzo, Nicolas, Iluminada, Corazon, Gliceria, Presi, Sinaida, Peli, Carlito, Consolacion, Magtoto, Ernesto, Alfonso, Denision, Raval, Francisco, Domingo Sr., Conrado, Ocampo, Raquel Ocampo, Eduardo, Felisa, Brigida, Julieta, Dave Carrel, Joanne, Clearland, Cornelio, Marcelina, Donicio, Mervin, Kalugdugan, Sita, Tess, David, Castor, Uring, Santiago, Erning, Sevilla, Hinko, Uliana, Corazon, Claudia, Lucina, Eduardo, Calma Senior,
Teresita San Santiago. Teresita. Alfredo Sr., Teresita, Saturnino, Caleb Lorenzo, Nicolas, Iluminada, Corazon, Gliceria, Presi, Senaida, Feli, Carlito, Consolacion Magtoto, Ernesto Alfonso, Denison Rabal, Francisco Domingo Sr., Conrado Ocampo, Raquel Ocampo, Eduardo, Peliza, Brigida, Julieta, Robert Caracarel, Joanna Cleland, Cornelio, Marcelina, Dionisio, Mervin, Dalugdugan, Sita, Tess David, Castor, Uring Santiago, Erning Sevilla, Jose, Apolonia, Maria, Miguel, Mariano, Escolastica, Jesus, Emerenciana, Among Damaso, Hinko, Juliana, Corazon, Claudia, Lucina, Eduardo Calmas Sr., Getulio Calmas Sr., Simeon, Maria, Godofredo Tayag, Nicolas, Apolonia, Herminia, Hermenegilda, Victoria, Pablo, Conrad, Maribic, Antonia, Andres, Legaspi, Tony Arceo, Lourdes, George, Maria, Julieta, Beatriz, Marciano, Teresita Cortez, Gloria, Martin Manalili, Sunny Diaz, Pablo, Julita, Eduardo, Jesusito Paulito, Jimmy, Antonio, Rosario, Wenceslao, Dominga, Joaquin Jr., Joaquin Sr., Dolores, Jesus, Noli Salvador, Mariano, Paulo, Persidia, Restituto, Jose, Arsenia, Lourdes Dizon, Maria Lourdes Amante, Gregoria Serrano, Rodalyn, Danilo, Leonida, Teresa Martin, Amparo, Rodrigo, Zenon Sr., Severino, Jobe Carel, Julieta, Melba, Mervin, Dionisio, Bernabe Flores, George Jose Jr., Magdalena, Pelecissimo, Emerenciana, Elizabeth Tubil, dating sa blang kaladwaking purgatorio, lalong-lalo na natangala ng makaganak kapakarela. Kapabaluan po, pakamalan kong kabalen at kaparokya. Muna po, king February 13, 2024, Shrub Tuesday, Misang Abak 6 a.m. at Kinggat Panapon 5:30 p.m. Pamanyilab ka ring palaspas, ban maging abo at rito ning pamagpenitensya o penitential rite. February 14, 2024, umpisaning Kwaresma o Ash Wednesday o Merkules de Ceniza, ding misa alas 6 ning abak, alas 12 ning paugtuan, 5:30 p.m. kening pisamban, agkatan na ring sabla, ban mag-ayuno at mangilin kaniting aldo at king balang Biyernes ning Kwaresma, balang Merkulis kay bating Ash Wednesday hanggang Merkulis Santo. 6 a.m. po hanggang 7 p.m. atin pong pamagkumpisal king pisamban. Balang Biyernes kilub ning Kwaresma, mika istasyon king cross king dalan apamupos king banalamisa. Mitipon la po karing barangay makatutok at karing maganap ing estasyon king alas 3 ning gatpanapon, ating banalamisa king alas 5 ning gatpanapon. Deni po ring makitok-kitok ring bisitas apuntalan para king estasyon. San Agustin, San Juan Bautista, Santa Ines, Santa Ursula, Sitio Virgen de los Remedios, o bisitas ng Ginong Sinubling Mebye, at Villa Santiago, o bisitas ng San Patricio.
Available na lapureng programa at scheduling daratang Quaresma at Maneldo ning kakatamong opisina at king Facebook page ning parokya. Kadua po, kaya rin na po ning misa ngeni, mangganap po ang eleksyon para king bayong presidente ning Betis Fiesta Committee 2024 king kakatamong parking lot. Agkatantala po ring sabla, bantumagon at makiyabe king eleksyon. Dakal pong salamat, ingat po at mipapangadi, kasan metong yuko king pamanyuyo, king ginu at king balayan na. Reverend Father Gian Peña Sagom, Parochial Vicar.
Ilagay ng Panginoon ng anak po ng Espiritu Santo, Amen. yung kapayapaan ng Ginoo, manatili kay kayo. At kay kaante mo rin. Kalugan ng kapatid, para bang kanita maging karapat dapat tamo, kaniting kay katang kapag masusyan, wakla talo rin puso tamo, at kay katang pagkalungkutan, ipasyag yung kay katamong pamanisi, karing kay katamong kasalanan, at tanggapan tamo sana, yung lugot at pakalulo na ng apong Ginoo. Magkumpisal ko kin Diyos sa may payang totoo at kay kayo kapatid. Ulimikasala kong bina, king isip, amano at dapat at may luwang kakulangan. Ulanita pa nagapoko kang Santa Maria Kapilanmang Birhen, karin sa blang anghel ang pong santo, at kay kayo kapatid, ipanalangin niyo ko kin Diyos sa ginutamo. In Diyos sa may payang totoo, pakaluluwa na katamo, at yung pangapatawad na rin kasalanan tamo. Itala nakatamuan sana, kimbi, alanganga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tamo. Oik paming at subanwa, ing malugod ng tangka ng kekang kabyasnan, bikatawan niyang tao kang Yesu Kristo, at binayo na ing kasaysayan na ng ketawan,
kapamilatan ng katusana, king kanapalugod. Yaninag na sana, ingkay kang kabyasnan, ning pamanupad mi king kayang kautusan, at yatad na ingkay kang kaligtasan, ang gana ka rin sikote ng yato. Itihadon mi kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Pamamasang ibat king libro ning Levitico. Inginu sinabi na kari Moises at Aaron, nung ating lunto pasa o baya o kalbag king balat ning metong ataw, sukat na kung magsuspetya king anti atinyang lipra king balat. Inya kailangan niyang idala kang Aaron a saserdote, o metong karing saserdote ay anak na. Ideklarane malinis, uling ing sakit alinto, kimbalat ng buntok, lebraya. Ing ninuman taong ni kalibra, sukat siyang magimalan, gabak-gabak at gut-gut abwak. Sukat ning takpan inguso na, kabang gugulisak na, marungis ko. Kabang mama ko iting sakit, sukat yang ibilang marungis. Inya kailangan ni bale-baleyang makayaparti, sukat yang manuknangan luwal ning kampamentuyo. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Dalita pakibat, busal ning kaligaligan, ika Ginoo ing lalapitan, at pangapnuan mo ko, king tula ning kaligtasan, tutukita mo po. Busal ning kaligaligan, ika Ginoo ing lalapitan, at pangapnuan mo ko, king tula ning kaligtasan. Busal ning kaligaligan, ika Ginoo ing lalapitan, at pangapnuan mo ko, king tula ning kaligtasan. Maligaya ing taong mi patawaran na kasalanan, at mi panupayaking kayang kakulangan. King Ginoo maligaya ing taong alang atraso, at alang kapamiritnan king kayang puso. Busal ning kaligaligan, ika Ginoo ing lalapitan, at pangapnuan mo ko, king tula ning kaligtasan. Kanita linapit ko kay Ginoo, at pisyag sablang kasalanan, ama kasalikot kako. Ngako ikumpisal ko king Ginoo, ing sabla kong kasalanan, at keka namang deyo, ing beyataning kasalanan ko.
Pusal ning kaligaligan, ikaginuing lalapitan, at pangapnuan mo ko, king tulaning kaligtasan. Tumula ko, king Ginoo, tumula kayo ikong banal. Ikong sablang ating malinis sa puso, tulay kulis sa kiyo. Busal ning kaligaligan, ikaginuing lalapitan, at pangapnuan mo ko, king tulaning kaligtasan. Busal ning kaligaligan, ikaginuing lalapitan, at pangapnuan mo ko, king tulaning kaligtasan. Pamamasang iba't, king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao Korinto. Kapatad, nanumaning daraptan yu, mamangan koman o miminum, daptan yungan, king ikaligaya ng Diyos. Eko babye kasangkanan, king pamikasala, ning ninuman, Hudyo o pagano, oring galame king iglesia ng Diyos, antimo ing daraptan ko, pagkapilitan king pamatulan, ing metong at metong, king sabla kong daraptan, para king ikakayap ko, nune para king ikakayap, ding sabla, balang miligtas. Makitulad ko kanako, antimo, ing pamakitulad ko kang Kristo, ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Lintoyo busaltamo ing metong amaragula propeto, dinatangying Diyos, banay iligtas, ing kayang balen. Inginuman tabi kay kayo, At kaya kaante mo rin. pamamasa king maya pabalita agpangkang San Marcos. Igaya kaya ka, o Ginoo. Lepitane ning meto nga leproso i Jesus, sini Claudia king arapana, at migmakalunos siya. Nung burian yu, apakayap yu ko. May lunos si Jesus kaya, inya gewang ne ing gamat na, at tigkila ne kagnan ning sinabi na kaya, Buriko, kumayap ka. Kanita mo rin,
may walaing lepra ning tao at kinayapya. Agad-agad, pepalakwa ng Jesus kay bat nang maigpit pe nabilin keya. Mo pamalita iti kanino man, maya pamunta ka at pakit king pari. Kay bat midaon kang ayin agpangking inutos ng Moises, ban patunayan ka ring tao, king ika, kinayap na ka. May koyeng tao, dapot nuyaman miras, pamalita na murin ka ring aliwa, ing me palyari. Ulinita i Jesus, ene milublantaran king isano pamang balen, makagyunamong at syuking luwal balen, karing makailang alugal, at karinde pagsarian ding tao, amani ba't karing miyayaliwang lugal. Pakamalan kong kakaluguran ning maya pabalita ning kikatang kaligtasan. Kapurian keka, O Kristo. Manatili tapong makatalakad. Kanya pong seminarista ako pa, king mabalakad. Paris Prismia po kanitay apong, mga biye apong Alfonso Ducut. God bless his soul. May tene po. So, minsan, kapag mag-homilia, habak, sabi na, Ota, ekbal mo ka na niya linog kayong homily na itang natin niya ka ng sugat. Yung sugat ko kayo niya na, yakakaya pa na. Babasaya ang babasa, kanyang-kanya nani. Siguro, uling ketang aldo, ating kunding gapsulat, manyad lang sao. Herang. Kay bat, sabi na batyaking Palawan, na. Karin lapuret ang ating ketong, ating lepra. So, batya ka rin, yung sulat. Siguro, inisugat ko ngayon. Inisugat ko ngayon niya, miyawa ko karetang pepadala. Miyawa ko. Ating ko naman natang. So, kanya pong communion, mag-communion. Then pumigli niya kaya 4 na lang. Netang aliwa, mag-communion la, karetang hausantala pa kanita, spam. Siguro retang migli niya 4, ere makaingaintindihan niya mag-humiliya. Di nga liwa, na magpila kaya. Kasi, sabihan natin kanyang-kanya nanay po may tasugat. Siyempre, may takutan ka atin yung ketong. So, ini pong dindamdamo kining ebanghelyo, yung may gamit ayamano, kining sakit na ninintaw, lepra nga. Kita mo tayo siguro makaingaintindihan ng amanong lepra. Pero sabihan mong ketong, matindi yan. Wata nga akit ng metong tao, tinyang ketong, yung gaya akit mo metong yan taliring may tagan. Bala mo bagya-bagya, ita sakit ita, kakanani, yung kekang katawan. Dindamtamo mo naman kung mumunang pamamasa, kanita, ding Israelita, patseting kang sakit, at yan declare yan, lepra, o ketong yan, nang gawan mo. Sabi ng Moises, o ininggawan mo. Kamanyokle. Nga na. Kamanyokle. Yung pumabasang kini, yung pigurabang ke, aga nakakitang metong tampari. At yung metong apari, manyokle. Yan po tang akikaya kanyang tingkatang ketong ako. So, kamanyokle, kay bat, tali may balbas mo, at gugulisak mo, marinat ko. Nga mo sumabi nga na, kay bat, milako ka keng komunidad. Nakamakyabe, bibibye keng komunidad. Ini pong kakatamong pigugunaman na ini, of course, palagay kawe mo tungkol keng physical ketong. Po. Doon ini, metong yung pamilarawan ng mas matindi pa keng ketong.
yapin, ing kasalanan. Ing kasalanan. Potang may kasala ka, may biye ka king kasalanan, mas matindi ka pa kay ating ketong. Po. Pero, ang kita mo naman, ining tandang ini, anyang ining ating ketong, lumapit siya kang Jesus. Ita mo po, tayo makaing pagmumulalan ini. Uling ating kapi naman ketong, lumapit ka kang Jesus, pero kanitang minuna, hila, ring Israelita, patseting kang ketong, kalalapit ka rin tao. Nagugulisak mo, marnat ko, nga mo. Balang lumapit ka, balang dumayo ka. At yung tutunan nini, kapag ipatsing metong nga tao nga ating ketong linukluk ka kay metong aluklukan, at linukluk ka rin, marinat ka mo naman. Dapat yung dinat api sasabihan, mo physical. Ka naman malyaring makyabe, kimpamanyamba. Nya ining tao, anya lumapit siya kay Jesus, makapagmulalay ito. Wiling patsiting kang lepra, darayo ka, karing tao. Darayo. At metong siguro nga kutang tamo, o ti Jesus, potang yung tao at yung lepra, makarayuya kang komunidad, o tatsuya ka rin. O ining metong alalarawan na kay kataning apong kino. Ing kayang lukod. Anyan datang iya, rin pupunta lang na retang mililele. Retang may chipwera. Inyasat, ining ating ketong ay ni, masikanya lublinapit kaya. Ulimbalo na, malyari ng linisan, Jesus. Ang ditutunan nini, Jesus ay may takutan kaya. Telane at may linis siya ing ating ketong. Mupin, may palit lang. Sitwasyon. Noong niyang mumuna, ining ating ketong, milulub kayong komunidad, ngayon ibaligtad. Ining ketong niyang may salesaya, pintalanan na rin daw. Linub yaking komunidad, sasabyanan ng milyari kaya. Pero, Jesus ng milyari kaya, makalub karing komunidad. Makalub karing tao. Doon may natili ang makarayo. Uli siguro ang pigugumguman niya, yang marayo. At den tao, pintalande. Dano kaya, yung kita mong masanting kene? Dano kaya, yung kita mong maya pabalita kene? Siguro po nalawen tayo yung tanda na ng ketong antimong kasalanan, therefore, itamo munan atin tang ketong. Po. Bakit? Potang munta tamo, kimpisamban. King umpisa na ng misa, nasa sabihan tamo? Magkumpisal ko. Ikilalanan tamo, marinat tamo muna man. Pauli na din pamikasada. Dapat, kalubdam pisamban, kapamilatan ng pamakiramdam taking amano at pamananggap tamo, king Banal na Eucharistia, Jesus alam patugot, lilinisan na katamo. Lilinisan na katamo. At nung lininis na katamong Kristo, nanin dapat tamong gawan. So, pandala naman luminis deng aliwa. Anya pong 2021, atin tamong giwang synodal consultations kanita. Baliwitan giwayo naman kenin may pupulong, makiramdam, kimbalang metong, at lepitan tala, pati na rin ang kapataday si Simba, balang makyabe, makiramdam tamo karela. Anya pong sharing, kening kay katamong arkidiocese, ating metong akaranasan, anong nuka rin ng metong tao, ketang sharing da, ketang karelang grupo, ako nasabihan nuka rin parokya, pero po kay katamo, kay Kitibetes. So, inintaho niyang mag-share ya, nekamwa. Nekamwa. Apla mo, ikware nga pakyabayan, bayang magsalita, ketang grupo. Ot mimwaya. Kasi misan simbaya, pintalanin ng aseret, marnat ka sulod, talakad ka ken, kaya takangana, kaya palakwanan kay luklukan, taring katalakad na kakarin.
Walang miluklok din nga liwa kasi siguradong labi sa makisiping kaya kanya. Asne po kamuang itang tao. Pero ito mo mga buklat na ita, at din yung kayabera, itang kinaire, kabang pagkirandaman de, itang inawad na kaya, siguro panupayam na. At kapamilatan itang pamamuklat ita, may gising la rin yung kayabe, na makananong bilang talasal pantaya, tamo dapat manabi. Nune manabe tamo. Tamo manabi. Nune manabe. Nung lininis na kataning apong Ginoo, dapat maglinis tamo naman, karingaliwa. Tala, bababa, tala lalawin ang timong alam kwenta. Napon po, migmisa ko kitang metong lugar at may pag-istorya kami. At sabi ng meto, first time, mga nakining anak na, first time kano atin, mumunan diling apo. Apo. Sabi ko, sigurado pong ikayo mong tatalan kanyan. Kaya nga po. Po. Totoo po ita po at ang first time, apo, Muri mo, ikan tatalan, halos mo patalan kaya anak mo, Potandeng anak, malatila pa, malla. Po? Maulagala. Pero potandaragul na lang, maging mura lang. Bakit po? Nang kaya tingke katamo, palmuranda na lang. Palmuran. Chemik kamaliya, palmura. Pero niyang malatiya, malya pa. Pero potandaragul, malamo, bagya-bagya, milalakone, kwenta. Panagkad ng kikatani nga pong Ginoo, di natangya, banang pangkit ang kayang pamipakamal kikatamon. Pamipakamal. Pamipakamal mo karetang malinis o makaya ala sakit. Nanimaulagaya imbalang metong kikatamon. Kingaldoy iti, may paintago niya po yung kanam ng Domingo, ng kakatamong panahon king February 11, pesta na ng Birhen ng Lourdes. Yung pong Lourdes, po lagyo ng Birhen. Yung pong Lourdes, yapin po itang lugar, nuno ka rin niya pakitingin ng Birhen king Francia, kang Bernadette. At karin, pepasyag na nung nino ya, yakano ing Immaculate Virgin. Immaculate, malinis. Malinis. Dapat, kalinisan na ng Birhen, yung kayang panagkatya pinitang pamaglapit at pamagbayo lalup ng makasalanan. Into na kalinisan, tatakot ka rin pagpikasala. Tutong kalinisan, potang ikabi sa lumapit at paramdam mo'y lugod na ni nga pong Ginoo, karingatyo, king kamalian. O hining panagkat ng kikatamo, ng indong Birhen mo rin. At dagdag pa kaniti, potang February 11, hining in-establish na ng kikatamong dating Papa Kanita, St. John Paul II World Day of the Sick, kaganakantala, pangaditala, at susopantala, antabayanan tala. Baliw po, impe ka masakit dili, keng meto nga masakit, aluway tang kayang kasakitan. Keng masakit dili, tang po tang alayang kayabe. Nobody is with you in your suffering. Napin po retang may nga COVID kanita, nakalkano ka retang may nga mate, uli na ng COVID, but they were isolated. Penamdaman da, nagtilid-tili. Panamdaman mo, bala na kang kwenta talaga. Ako po may COVID ko naman kasi At anya nga na ako kitang kwarto, hospital, medyo mitakutan ko rin po. Huling ikandili. Kaya mo balo nung hulira ka, makapaso na ka mo. Bala mo, abo na ka mo. Mo balo. Na pinimpe ka matindiling karanasan ng metong at tao, aliwa mo itang masakit siya, no nilayang kayabe.
Kaya panagkat nakikatamo mo naman, nining World Day of the Sick. Ingan tabayanan la, retang atyu, king kasakitan at sakit. Handa nang kayo pwedeng metong istorya, at yung pong metong bayang tao, sasaliya pong bisayang saling aso, bisayang manesek kwa. At hikit na la, ting lima la po, no kagilas, no kasanting, atin lang breed, dara. Kitang na nun siya magkano lang. Sabi na ni Makibandi, 10,000 lang, anang. Kaya hikit na itang metong, pula-pula ilaw na itang metong lumpuya. Tahita po nga na. Ay, kaya yan, mura yan, ara. Dini, ana, masanting lareni. Tahita po, ana, buri kita. Ba, ito pa, buri reni, masikal na reni. Alam mo, kabibura. What buri me yan, ara. Lumpuya. Kaya ba't, ayali po yung buri ko ita nga na. Magkano ya po ita? Ano yung buri mo yan, libre niya mo nga na. Ayali po nga na. Ali. Noon magkano la rin yung mga sikan, makanyang kaya naman bayaran ita nga na. Lalo yung mga pamulala, yung magtinda. Eka maswelo kanya na, nasesen mo yun, mo yung makay milalakad. Linapit siya, ining anak yung magtinda. Linis-lis ni, yung kayang pantalon. Ito niya palang bakal na bitis. Fake ya, yung kapit na ng bitis. Alugurana ita, uling balo na, yung daranasana ng ating makanya na kapansanan. Kaya katamo po, nang kay ito mapapansinan, ng kapadatamong ating sakit. Pero akit tamo, retang compassionate talaga. Retang ating pamipaulaga, ilapit ang denasan na kasiyan. Nyapin makanyan la pamipaulaga. At ang taki nga pong Ginoo, na sana, yun ang kikatang kapag masusya na yun, di na nakatamong puso, para bang kanita, biyasa mo naman mamiya pakamal, mo ka rin taong mga sikan at malinis, doon ang pakit, tamo naman na napalto yung karelang dangalan, pati na retang, at yung kasakitan, pati na retang makalugumok keng sakit. Amen. Talagad tamo po. Sasalpantaya ko, hinjo si pamayupayan totoo, inalang banwat yato. Kaya Yesu Kristo anak ng bugtong kinutang, pagkagliking upaya ng Espiritu Santo, may baikan Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, may pangkoy kang krus, mete at mikot-kot, tinipaya ka ring mete, ikatungal doon sinubliyang mebye. Pepaitas siya ban mo, makalukluk, wana ng Diyos, pamayupayan totoo. Ba't ka rin magbalik ka naman, Keti? Ba't mo kung ka rin mabiyang pong mga mati? Sasalpantaya ko, kimbanal na Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, kimpami sa Makding Santo, kimpapatawad na rin kasalanan, kimpangasublirang miring mete, at kimpi alanganga. Amen. Pasalamatan tayo ng Ginoong Jesus, king pamipakayap adaralana king tao, at yangat tala kaya, ring sablang taong atyu king pamangailangan at kalungkutan. At nga tayo sumabi, Ginoo, tagkilan mo kami king pakayap mong lugod. Ulitan tayo po. Ginoo, tagkilan mo kami king pakayap mong lugod. Kambering sablang magdulap, kapatawaran at pamikasundo, yaklis mi keka Ginoo, kaya bering anggang mipatawarano. Pupurianda ka, O Ginoo, at ngaming sasabi, Ginoo, tagkilan mo kami king pakayap mong lugod. Kambering sablang ating lepro, karing katawanda o karing pusura, kaya bering anggang katubalera at sasawop karela.
Pupurianda ka, O Ginoo, at ngaming sasabi. Ginoo, tagkilan mo kami, king pakayap mong lugod. Kambering sablang sikwil, naning karelang komunidad, kaya bering anggang matulang tatanggap, karing tao, at misusubli king karelang dignidad. Manalangin keke ka, O Ginoo, at ngaming sasabi. Ginoo, tagkilan mo kami, king pakayap mong lugod. Kambering tatangis, aldot bengi, king karelang lumbe at lungkot, kaya bering may katagpong kakaluguran, as sumawop karelo, pupurienda ka, O Ginoo, at ngaming sasabi. Ginoo, tagkilan mo kami, king pakayap mong lugod. Kambering misisinop, king daralanandang kasakitan, kaya bering anggang makidamayan, karing aliwa, at miyayangat karelo, pupurienda ka, O Ginoo, at ngaming sasabi. Ginoo, tagkilan mo kami, king pakayap mong lugod. Ginoong Jesus, kaya ka, ing tao, aranasan na ing kao ng maging malapit king Diyos kay kami. Busan mong adalami ing masaya mong pamananggap at kapayapan ka rin sa blaming kapatid. Manatili kang kayabe mi o Ginoo, ngeni at kapilan paman. Amen. Kalukurang kapatid, manalangin kayo. Ganitin kayo at kakundawin, matang kaparapan ng Diyos, igpamayupayang totoo. Ang gambana sa ng Ginoo, iting daon ka ring gamat mo, king kapurit kiligaya ng kayang lagyo, king katamoy kasaplala, at ning mabilog ng Santa Iglesia. O igpamimiglalang,
Gagampanan miya itim pamagdawan bilang kapamintuan king kang amano. Linisana kami sana, ibayo at tayran pa inturo king alangang gaming kayablasan. Itadon mi, kapamilatan ng Kristong Ginumi, Amen. ing Gino manatili kayo. At kekan temurin. Yat na ilaren pusoy. Makayat nano king Gino. Pasalamatan tayong Gino at Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunay ping karapat dapat at matulid, ipasalamatan na kang parati at numan ka rin, uig pa Diyos ing alanganga at lubos mayupaya. Inyang migasalala rin kay kang anak at may parayula king siping mo. Binalik mo lang pa si Bayo kay kapamilataning daya ning anak mong mapaminto at ning upaya ning kay kang banal na Espiritu. Tinipon mula rin kay kang anak king metong a Santa Iglesia, ban maging metong lamu, anti mo na makanano kayong metong, ika, himbugto mong anak, ating banal na Espiritu. Inausam lang maging balayan mo, ban puryan, ingke kang kabyasnan, king sablang dapat mo. Gagawan mo lang katawan ng Kristo at karinan ng banal na Espiritu. Uli na nita, kambiring sablang kora ng anghel karimbanwa, daralit ming kay kaligaya at ngamingan kakanta. Tunay kaping panaloig pa, ikay panibataning sablang kapanalan. Uli nita, pagmaralong pumi, kapanalan mula sana reting ayin kang Espiritu mo. Ban para kay kami, magawalang katawan, ampong daya, ng kinuming Heso Kristo. Baya mi daon ko sa loob, yung pamaylas at kamatayan, kinwana yung tinabi, at pipasalamat siya keka. Piraso ni, at binyanay ka rin kayong disipulo at ngana. Tanggapan niya iti, ikayungan at kananyay. Iting ka na akong katawan, kami dawin para kay kayo. Makanyan mo naman, kay bataning apunan, kinwani kalis. Pasibayan pepasalamat kay ka. At binyan ng kalis ka rin kayong disipulo at ngana. Tanggapan niya iti, ikayungan at minum kayo kaniti. Iting kalis ng kanakundaya, indaya ng bayo at alanganggang tipan. Ay may pupo para kay kayo at para ka rin sablang tao. Ban kita, may patawaran na rin kasalanan. Daptan niyo iti, bilang kapikaganakan kanako.
Pasyagday ngayon ng misteryo ng kasalpandayanan. Inyang ngayon kaganakan mo yung pa, ang kamatayan at pamanyubli ng bebe ng anak mo, daraon niya kay ka, iting tinapin ng imbiye at iting kalis ng kaligtasan. Lahat mo pasalamatan kay ka. Impepaliran mo kaming matampang talakad, king harapan mo, bansumuyo kay ka. Papagkumbabami ang pagamuha mo, kay kami nga nasanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tibunan na kami ang tingmetong ng Banal na Espiritu. Ganakan me oy paing banal iglesia mong makalaganap king meto yato. Ban mi ganap yaking lugod. Kambe ng Francisco kaya kaming Papa, i Florentino ing kaya kaming Obispo, ding sablang pari ang pondiakono, ating mabilog abalayan na susuyo kaya ka. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepay nawan at maninayang subling miye, at ding sablang may hangon na biye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kayangan, gawan mo kayangan garapat dapat magkamit king biyelang angga, ban kayabe ng Maria, kapilan man virhen induning Diyos. Kambe ng San Jose ng esposo na, kambering wan mong apostol at ting sablang banal, i Santiago in Santa Bernadette at tinupad king balmong kaburian, king kekabanding panaw napurian da kasata paligayan, kapamilatan ng Yeso Kristong kekanganak. King kapamilatan ng Kristo, kambe na pong kaya, ikpang mayupayan tuto, kagam ng Banal na Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggamang kingalangangga. Gamit mong kapasalamatan at lugod, bawas tamong ngayon, kaya katang kaluguran na ikpa, at nga tamongan manalangin. Ikabas mo kami o kinuong king sablang marok, malikod mong pagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasopan ng kang pakalulo, parati kami may kabus king kasalanan, at miligtas kami king sablang kalikalikan. Kabang manenaya kami ng maligayang kapanaligan, kipanyatang na Yesu Kristong kay kaming talapang hapos. Uling kaya kayang kayaryan, ating kayapayan, ating ligaya, manggaman king alanganga. O Ginoong Yesu Kristo,
At sinabi ka rin kaka-apostol, yung kapayapan lalakuan ko kay kayo, yung kapayapan ko, babye ko kay kayo. E mo sana babaligdan din kay kaming kasalanan. Noon lawan mo yung kasalpantayanan ng kay kang iglesia, at pamayapan may ang pambilugan at pangking kaburian mo. Ika mabibiyat magari, manggaman kingalangan ka. Amen. Yung kapayapan ng Ginoo, manatili sana kapilan man kay kayo nga. At kaya ka, ante mo rin. Matula tapo ngayon yung ipakit, yung may kami itong tao mo king kapayapan. Kayapan po kay kayo. Please. Yung kordero ng Diyos, yung milalako, king kasalanan ng yato. Wala rin mayaos, king apunan ng kordero. Gino, Pero patapatanggap kay ka. dapat ingkas mo niya yung mano mo. Kumayap na ako.
Manalangin mo. O Ginoo, pagkalupan mo kami pamangan, iba't king banwa. Parati kami sanang mit mong danop manaya, king tinapin na nimbiye. Pagkalup mo iti, kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Makuyad mo pong announcement, ako po luluklok. Agkatanda ko po kayari na po niting Banalamisa, ban makyape po king pamanapag at pamagalal pong bayong Betis Fiesta Committee 2024. Kaya ni po king kikatamo pong patsyo, kayari na po mismo nining kikatamo pong misa. At kaya pong daratang Miyerkules de Ceniza or Ash Wednesday, then pong misa tamo kening pisamban alas 6 ning abak, alas 12 ning ugto, at alas 5:30 ning gat panapon. At available ne po impong programa at ding schedules po para king kikatamong Kwaresma at daratang pong Malayaldo, kaya pong tulid na po ning kikatamong opisina, manikwa ko pong kopya pong makanini pong programa, kaya pong tulid na ning kikatamo pong opisina, at may post la rin po king kikatamo pong Facebook page, din kikatamo pong official schedules. Dakal pong salamat kaya kayongan. Ang ginuman tabi kay kayo, At kaya kaante mo rin. at yung mayipahin ka ng Diyos, bendisyonan na kayo nga. Nagpa, ampon ng anak, ampon ng Espiritu Santo. Amen. Matulatan ng ayang pangiting misa, umita naman ng ini, dalata mo yung kapayapaan ng Kristo. Salamat, King May Diyos. pabiyangi po.